said that no rebia. Radio Nona, I don't have it. Tini Sani, I'm wondering. Upon no watching more. Radio Nona, I don't have it. Tini Sani, I'm wondering. 106.3. Radio Nona, I don't have it. Tini Sani, I'm wondering. So men crank quantuo. Emu on sense bebere. Emu yare. Emu amani uno. Tia fear man kwata maklo. E wanye se ni a wopre. Enu se on kasanye no na wanya wo na no anduro. Aboso men crank quantuo. Emu on sense bebere. Emu yare. Emu amani uno. Tia fear man kwata maklo. Senia wobre oh Ghana for yamamu nyina official pa ya de nyame ase papa per radio here yan so free January no na roman ti odi aba be remo December bo so me de to so aduono ensia na wono ani to mi ne nyansa asumti no obesa hwe yan so de yatwa fi no wasade yan na hye afefofro mu nyinsan ni awo atiefo papa bi Yankopon hira obia baako safi mu nyina mo ne yen atsena ene ne kwasi ade twato wo December monti nyinsan ne awon so na wo se esa ba na yen nyina yen hye no nso Yankopon ye adom a new year mu no Smart Foundation Save Mother and Child Foundation ye be chamo ade wate anti mama fansha obia dwene mu na onse nyinsan ne awon no me no abatan no omo ma babies no ya no mu hia me pa nyinsan ni awo so be wo afa ho afa oba enu nti na Smart Foundation ye be chemo ade nti from 0 to let me say be 1 or 2 years sankra na ye be chewo mu nyina ade nti obia nhye no so mama wate Nyankopon ya adoma ye si new year mu a ye first nyinsan ni awo show no na che say ye de aba ni a chemo ade nti mo fa nhye adwunem be nipa be 10 de to obi anhye no so ate nyame hwere mu nyina yen sponsors nso yeda mo ase papa Gini Foods me ya hwere se bronya no a na matoto achecha adofo no mu nyina fi se Gini nuane no self contained ammonia oil nie tin fish nie mayonnaise nie milk ni ebo no so ye na no so no so de nti se wonya nto obi dia ene emedofo Bora supermarket ana market bi ben wo so pagini nuane no bi emafie ye de pa wo chena ye holiday Tuesday ye holiday na se wo di no di bi yo muto rice water wo di bi ye jollof wo di bi ye fried rice eno no ILAB gripe water ye do mo ase papa ene ye ntse nkura ni su bebre wo mafunye tan fi se wo monya ILAB gripe water anom na wama abatan so etumi ada ti abatan se won so wonte ne nka ene ye ILAB gripe water na me kan for dia ma oba no wo susu nwenwi hunu de ha no de ohia no Endpoint Homeopathic Clinic ye dana se papa na oguso ye ne senchre ne boa ye wo ya pomuden mo ensam intimestro ono de kra yi holiday kra ya omo ye adwuma 25th no ma anya adwuma ba nyame ya adwuma o china holiday ene ne Tuesday ni nyina Endpoint Homeopathic clinic one more year jumanti kwana free scan and screening na oye ne man yes yen check ya wodie mu ensiesie mu ma bofra fofra ye pese ye hwe na nimu so ate ase mema no prostate nso saa yenkwohwe na ye mo ho ban ye baby fofro kro wa be kan ye ho no de ye hye afefofro mu Rojan Herbal Clinic ye da se papa sa afi kwa wie ye a ebi matoto to omo punu mu na wa bie pa be kan ye ho no nyame hira ya waseda Herbal mixture wo ho se no ye typhoid na ha wa na malaria na ha wo de a aseda Herbal mixture onu mu abeboa wo aseda natural mixture enso hwe mojabroso na dwuma wo ye pa no mojabroso ni kwa so ebi ye wo na se bi wo so de a wo pese o control no aseda natural mixture eno na wo hia wo ya wo se anansi acheme me na ye titriti moja no ntumi flow mu ye aseda natural mixture eno na wo hia aseda stomach mix eno so ye ulcer stomach ulcer aduro tatahwe pa nti wo a ulcer hawo wo hia aseda stomach mix eno na wo hia aseda bitters no so
mama no you flow fine we yam na atimu a ni nyina yi free honom ti meso yenkopa binom aseda tonic no so wanu mu ato bronya nuane bi nyina si table so ntumi ni wonya aseda tonic no mu a wona akro no na Rojan Herbal Clinic for say stroke infertility arthritis ene sciatica no womu damufua womu boa pa hwehwe womu ozamrama lane akọ store ene assignment matan malam and our 0246 632 563 0246 632 563 and our 0277 193 134 0277 193 134 na chese woni Rojan Herbal Clinic for edin komo enyumaku ya daroma eno omoso ya sense ye mfanyi sen ene awomra kwasi ade enyumra bia no nwoche ne atsenase ne edin komo na ne question ya ebusa ne say eye normal code and a common code ye bi na akire ya na say covid na de no ho agimu ene covid na ninu ya oba ye omicron de na no ho odene papa oye ni we anya code say ye peno say ye de weda na ba obia oni ansi a wo hwenasi basa nti ene ye ba be de ho komo ma memra Facebook fi say adofo adi kan ba wa hadada na ye nchiachia wo mo ma wo mu nyina nso akwa aba ne afishia pa geneto usu wa ha na Tanara Kumawat enso bonen samama yen Kofisen enso Boatin Kojo Ejenim Emmanuel enso David Techimensen said the great show, keep it up. Yada se papa Felix Hackman so Merry Christmas to Team Yinseni Awo yada se Stella Donkon so say Merry Christmas to you and your crew. Yankopon Shraye yada se papa David Techimensen special greetings enkoma fia tamaklu yada se cool Sam say me start boninti basa Ruth Obin Yaboa and so say Merry Christmas. Amweni Benjamin Seni Awo is live here at Achim Akroso. Keep it up. Janet Boatin amaye high. Yadamunyina se yadamwase papa Grace Mawunyo afishia po afenkometo ya afisa se no obi a wonkwa ewa hodene. Nene nwumre so me am Dr. Papa Bia Oboa yen with you production. Dr. Hilda Boy ne time ni ye so correct to say what ye twa afe no so hu doctor ya de say what say when ye en na kra no no ofro afia ye de yi me say doctor wa ba mu de ne say wo ba boa ya ne sa dog ye mu official pa afi ngomete afisa say na nkwane ahoden wo ho amen na bibia wo ye bia nso koso amen tu ho ache wo de boa sayare no nyame enkoso nhirawo amen yeda senso yeda se pa nyi sen ne awo ne enkwahia oyade nyame nhirawo pa ye ni so too much eni obia oboa bia ye bedru ho mede maseda no be mamo na nwumre de ye be se ne dog ekọ dog wo de ona mo hweade timunim system ni munyina question we no eye common code na abba ni time mu ni anase eye covid no eni ewo mu mami musa sa question okay ne krakra dog ya ben microphone man kakra efia yeah ne krakra ne se sisi ano hamatan no ye nyina enim se ene cold no ene nam se hamatan ni nya basa na na je se amanfo anya cold bi na fe omuhunam awo yenyina yehunam awo anya amanfo nkwa yenyina yehunam awo ni ade enti no cold ni de ade ase ope no esimusa na etumiba nanso so yenim se coronavirus no enkoye ade eda ho a ewo ho na coronavirus on say ya kan ye say na delta virus ye say na omicron ni ade na nyina ne namu enti no ni nyina bi ena ne namu echese code no ewo ho ena covid-19 no so ne namu esanse say wo hwe numbers a Ghana Health Service ya o de ba no kra na wotimi hu say numbers no akosoro this time in chain last year by this time send ana numbers ne etie no enti no daily cases no ekosoro enti no ni nyina enenemu okay enti ye fana mako na ye nhwe abatan ye etie ye ene ya so empanimfo no they say ye started from code okay ede na mehu say e code na acheme na de na wo se meye obatan be ye na wasa ahwe nkura no okay
inti say ka say cold na just say nipa no ne hwene mu ezonsuo ene esa obehu say bia na ne efe no sneezing no ana o nipa no hinsin so eto da bia na ni tipa ne kakra bia se ne ho aye hye kakra isan say cold no cold yare na nkasa no virus ene de ba enti senia coronavirus no virus no sanso na sa common cold ya kan empempi virus no ena edeba yewo virus say the cold no enso ba enti no uhu ne sa na onim say cold ana nipa no enya no ebi oho ebi ana obo akakra fam ni ade na nkola pa no nso de eto da bia yesa obehu say akana so ebi ana na so emu ayeko ne ye phenotypitis media no so ashas enti bia hu zakola no otwetwetwe na so ana bibia na chese bia na so no infection ni bia bamu afa eto dance so a ye minim no especially in kola no be hu say na bia minim no tonsils no ayeko bibi wo honom a ye no tonsils o minim no na nkola ni de ya no mutanya nti omunya sa cold no any cough no a ya na aso de no etumi edi akire na afa ebi wo ho a minim de no tonsillitis no enso so tumi edi akire enti no no na unhu say wenya sa cold na ne etia no so ne say cold no se ne etia no sanso na covid-19 no etatie na covid ni de eka ho an ebia weakness ebia nipa no tumi ye mre pa ena ho ahia no so ano tireding ebi mu de ebia unhu sign bia de but loss of taste and smell na just nothing kanu eko on ti say bia aduane no ebia yanfa say aponchi bia ti say nkrakra ya nyina ya de twa ebronya what sent na what say yes aponchi na da nkwan yi but ebia na because of corona na no nanya no on to mean ti sent no afa ebi mo taste nso so won ti udi aduane na aduane anka first na ye ode no afa won shada antenesa enti no eno na ebia be mo hu say bia na ade corona virus no mom na wenya na enya cold na saa kwa na wenya afa so bia na efie ho no aka obia ba won say cold ne so no nya etumika obia enti no den kakra na de be boa pa ma wa hu no test no ana covid-19 test no eno na be boa ma wa hu say chenchini achi covid no na wenya because severity ne de eno no kwant min kire say chinchini achi covid no na ama nipa no ayesa test na ye the best udi be hu but e bia ano odin say nipa no wa ye mre afi hu that loss of taste na on think can we be suspect more of covid-19 no a chain your friends say cold no but we test na dia we be hu say okay my famra enkura no ho ye hwe nkura no kakra nsana binim cells bi oba time bi anu wa test positive or breastfeeding e ba no no obisa nti se obeye dai anu wa hwede ba no onya ne no fo ne ma ana so onye dai na akura no so enye bi scenario bi ati se ye no ye beye ne dai okay yesa ubesha o mask senia Debia encourages so be as a wo fie dia enya dia nka normally nka obeshe mask no because when they wo fie for na wo fie ho but se unya covid ni bia sa protocols na ye ka no physical distancing ne ekika ho no enti no ube try na wa maintain but ekokoye oba tan ne ba eyesa eyedin oti omuntem sen ama na ye enti no ba no ubeshe o mask na fe wa hohoro wonsa sene wo so bibi mu hohoro wonsa ansa na wasa oba ni mu semina ani nsuo wo de be hohoro wonsa ne ade sa ne ma na fe se bia point bi wo ho a obetumi ato ho kakra na wato ho but no for ne de obekoso ade ama no benefits of breastfeeding no edos ye mpese obe because ebia wenya covid-19 no bi and I'm pain no so no e ma time no so omunya omu babies no so omunya omu na wo ho inti dodo na
it will be that like baby since will be that but just say bia ya test and sana ya sure say baby no will be na o ni bi na so say unya covid na eno nkyere say wo ma wo ba no nufo okay wo be share wo mask try ya maintain protocols on dia wo betumi na afi so wa share wo ba no still wo bi a wo hwe no a o breastfeed ni wi a na nka wagya na ma obetumi de na say eno na all practice social distancing no okay na no nkyere say wo ntwa ne no fo na baby there be mo ntwa ne no fo ba wo ntumi ne nan so ena make say eyedin say eye possible la obetumi ama ebia obi hwe no breastfeeding ni ade to say bia obe reduce contact na kakra but enya say utwemu say bia ma me nko isolation kra na wonja eba esanse say wo ye ne sanso a akola na nkasa no ne hwe no ebe ye din ena niema bebre wo hono a time mothers no omoyema babies no even apart from breastfeeding no kra no enti no so bi bua na hallelujah but so ni obi a obua no kra ono a na be ma ne ba no fo okay nyinsan ni awo ena aguso etie wadom 106.3 Evelyn Tuo ai ono so etie yen awo be ma camp nyankopon shira papa ne sister Ruth Tuo wafa no ho afa no ba mo Ruth nyankopon enhwe wo ne wo ba no so na koso atie nyinsan ni awo na poni nyina na ha ena obenya no yeda mo ase papa nketia Eric ewo Facebook wono so ehwe yeda ase papa Frank Ajete say good show keep it up and Gladys Akila say Merry Christmas enkoma munyina Tata Regina say good evening Sister Fia Merry Christmas enkoma oni team ne Dr. so Fidelia Ofe say Sister Fia Fishiapo na obi yire SK my hello e wa ha no say Merry Christmas odi abase ha yada mo ase ba mo ye ni say na ya na me pese mo nhye nso ma me fi say ne nkomo na wo so obi atie bie na ye nhye say de yin na betimi aboye ho ban fi say me say whether we no ano nye na akwasi koro nso de no ho age mu nti ama confusion setting ye hu say na watu corona akwasi for mpesa no wonye nwanwa kra enti ene Dr. Hilda Boy na edi nkomo anwumre yi a wo boa ye dog ye pediatric doctor ewo Kolebu Teaching Hospital enti nkra no fam ho no obeboa yen yie pa dog meza mo akwa babiem na nkra no me pese ye wo ho no mo akakra o ho a ye be movie akoye mpanifo no so enti say fine akra na nye covid oni covid ba won say weda no ni code no obaten a wanya code send yensi hwe because code die say code pa covid yi ti say code a no say the whole world nkan no bia nti eno so no nkra no kura mu no send yensi enkipi nkra no because code na ba fa ba bia obi ahwene si ahoho eba fi ono de bi ba wo a wo ko de bi ko nti say na nkwada nketo ano yenhwe wo mo abatan a wo mo hwe yeti sisi okay in kolano se nia yakanda no COVID-19 protocols ni nyina no ebeboa ama cold na nkasa nsusu no eswate enti sa physical distancing ye ken na sometimes we can't like physical distancing na answer no ye better kakra chain social distancing because it just say yes entity ntem wo ye nkasa bia membi so obi ase ana men ni obi ndi nkomo but ye entity ntem enti sa physical distancing no e was say hwe na ye especially in kolano any others omo no enya bia ne nuanom ana ne papa na ne mama oni omo wo fie ne nti others no physical distancing no no ye number 1 opia on hye ne mask especially akola onya 2 years no opia on hye ne mask near whether 2 years and above I won't say ebi mo less than 2 years I share mask kama omo wuye enti no less than 2 years no more omo share mask afi aduane no omo ndi aduane yie aduane ahoodin wom ohun se kontomre powder fish ne ade palm oil ne nani nyina ne namu na carbohydrates na yes banjin se bio se enti aduane no healthy yes sa enam ne nyina ama daddy na chese nkola no enya kwahweko debi
so on say mpanimfo memma mpanimfo no behu no na afu na ya bibia wo na nkwala na ya hwehwehwehwe no mo bibia da ne de ma no aha nti ya momodian na ya nhwe ya ma no edidie mu yie fruits and vegetables ne so boa fruits ne some vitamin C ne de kekanka ho no eboa e my immune system no so etumi ni bebo mo ho ban free nyarewa enya covid ne nko a na enya cold ne nko a nti no e wo se omobomodian na omudidi afeisa akwala no onya cold ni bia ebia na ne ho ayehye kakra ebia na udimi nso ha kakra hydration very important na say e was akwala no emri bia no onya insuo enough e won ni nipadua nim esan say ne hwene soso a insuo ne honam nsuo e na apie no inti na was hydration ye good and say na hamatan nso gi ne ho agim no wo be hu ne say I mean we insuo no efi body ni mu ntem chain emra ebia osuto mre mu no inti na was more hydration here on point and was say insu komodi omo num insuo enough ebeso omo eno nso mpo beboa ama omo skin no omo honam no atoso aye kama but dog mincho no wo kan nsuo obi ka say na exclusive a mo se me mo nsuo mo aduane ne pay any code ya dehydration no mo abamu it ono so sa no bed say baby no say if you no for so no say uchim si ho a won say na ye tie no ensuo ni na kwagina ase na afi kakra bi na wo top no ena ye fat ubehun say bia enu no floati as a fat as a milk you know enti no fuso no dodo na ye insuo enti no say wo ye exclusive na ana akwala ni nya 6 months na ye ka say mema ni insuo a enya say bia pese ye chi akwala no nsukom but say wo sha sembo say wo ma baby no fuso no na wo de ne to no fo na no a ni edi kan ba no ye friend no 4 milk no eno no almost insuo nko a on inti ye kan say no ye thirst quenching inti na just say ekusukom aha inti no fuso ne de solid unhia especially before 6 months na unhia say wodi bibi be ka ho inti no num nsuo kama ndidi kama na afi sebia ne ho ayehye ubetimi ama no te say paracetamol depending on akwala no ni age no senior ye be kire no ubetimi de ama no na afi yahwe afi te say nkwan mu no ne ade no na fluids aside insuo no fluids na ya na ebo bi ka say light soup and say menka say nkaka na say akoko nkwan na wodi ama no eno nso so boa esudi omo yeah inti no akola wanya cool no say na obe fa no ebi mu wo ho no mo be bisa say inkuto no mo mfa wi akola no hwini mu ana say omunya ne den ehun hia say wodi bibia be wura akola wanya cold no ehwinim say akola ni akola wanyi ono nkasa betumi ahima excuse my language but obetumi ahemu a ubeboa no na wahem na aba out mincho no say na ye befe ya na ye twi afo no bi o mo twi firi eno ayon say ebi mu ye say enya ade a unse obi beka say disgusting ana say enshada anya ade ya akono inti no obi mpese obeye so wo ba na ye o disgusting na one emetwema no but because wo na a block kra we ye a block here ye wo kwan a ye no unse ye wo bibia friend normal saline drops no as enchininsuo me kasa fa enchininsuo ko gu ba hwenim but ya no hospital into no ye the mau wo de anauta or pharmacy wo de ebia 1 drop 2 drops bi egu ne hwenim every 3 hours ana bibi wo de gu ne hwenim a emma secretions no ana ahwendro no emma no emusane na fe aye light sano etumi ba easily ohun and I was a cold nankasa stages wom ebi a hyase na be ye we kakra na afi I say area gina na aye din kakra like aye thick kakra nsana aba into ya ne sana ebebe hu hia say we dey nkumbia besra kwala ne hwini mu ana odi bibi be rewura mu enim say awo dodo aso ntime nhome ne hwini mu aye dry hyehye bi santi the way aye mpanifo ye feeling ya na sa na enim say nkura no so e feel on say aye dry na hyehye nti bia onya bibi e de fa mu na aye yi kakra nti bia no nti na ma bibi no be fa mu a ne ye kan ye normal saline drops no uko pharmacy ana so uko
hospital la your trauma wa ugina wo de no na ye but say bia wo de bibi wura akwala no hwini mi ade wo betimi apra akwala no one and na niam no bi wo hon say betimi akwa ne lungs ni mu na e de another problem kra abre akwala no nti na hu hia sa wo de bibi be wura akwala ebi wo mo yesa na ebi amoja ba e won sa haban we almost no so na different problems nti no ye penisa bibia no adro wo ho but so pesa wo anka sample be twen senia na wo describe na ye wo for nasal aspirator is a machine wo di ra ne hwini ni ma na wo di atwen nti no so ya ade a ya hyeda ye for sa mucus no ana hwendro no twen no eno so ya ade a e wo ho dada nti ne se bia wo hia sa wo be twen ama akwala na wo betumi aye no sa so so eya dom 106.3 nyinsɛn ene awo na oguso etie no na ne nkomo no ye busa sɛ ye common cold ana sɛ covid sɛ de covid no ene cold a yenim sɛ bie kodru hamatan mu sɛ etaba no sɛ ama aye bibia wo Facebook no migusuwa me wa ha fishia panwa ne yede ma mu nyina George Afegi Echampong say my warmest Xmas greetings to Adom FM workers nyamishamo yada si Fidelia Saba habiem Nicholas Kwache say Merry Christmas and koma mu nyina Kofi Asariado so ewa ha Sakra ose Sakra wadwen Merry Christmas to all those listening and watching from Nankese yada say Felicia Roslyn Anan, it's a nice program. I love the topic. Yada say Victoria Rima and so ewaha Dora Yeje say good program. Na otie ye free Keseman yada say Dora ya eje is very nice wasaba habiem yada say papa I hope so be a share mon share na mo adofo nso ntie ne nkomo no say ye code ne ye wo ana say covid ne de no ho agimu nti ye ne Dr. Boy na edi nkomo ye won kra ne de no so pa fi se pani de oba bi oya utumi ka wa kra utumi ye ne ma 1 or 2 bi e de heal ho ansampo ne bi odru hospital ne kra ne de no se be oba bi na no aka no esun ko na se oba yo obi opesun a wo be fa ne normal so e bia na ye bibi pa na ha kra no se ye hunu nsakra bi se bia no ho aye hia na bibi sa ye be fa ne se normal sunti edi hu komo mpanifo ne de no so ye bebem na fe dog nso aboy dog nsa mo akwa bebium enti eden na ede code eba aside bi a weda no mu ede ebiem na nipa nkasa nso ye famu de yetumi ye emebe wi akire na ede kata especially yes I do hamatan yi emu sebe ya wofo ai won kwada wo fie baby sinu hu hia me pa omonkonya ohaw bi ede na ye de sa code na eba in futuro no semika say viruses one ebetumi am eno na any titiru the cold na eba etada bi so say bia na allergies say bia in futuro na dawson ana say bia scent no odin na fe nipa no react na amananya sa cold no into ni titiru no we ya niema eka ho enti sa emre ya ye wom ya in futuro no edawson no e wo say obi abomodin na ni fie mu no cleaning no e was so man ye more form cleaning and na so hu ya say be obepa form windows no fan no ni titiru because in futuro no e kokko settle was so onya so ya hu na na mun from animusa air conditioning so the same I was say abomodia na ye clean sa niam we nyina mu ni ye fie mu na ma in futuro no and no so nkwala nsusu hia strong scent bia perfume anu odin ni we no mo nhyada ehia ntia wo say ye bomodia na ye tete sa eniema no so wa bonten so nsusu hia na say ye dikankan say akwala wanya 2 years ekwa akire no opia bonten a on share the mask na samre ya coronavirus ya bay mask no sa akwala yi sha obone ho ban every coronavirus no so na ye ne edikan ne etosumienu enfutro ya ba edos mo abontin o hye ne mask na obone ho ban every sa enfutro yi ehun because sa no eba ko tare mask no enim enra ne hwenim enti no sa no so na che se wenya two for the price of one e che se wa hye mask no dia abone ho ban 2 times sa awo for me sure so yetie
ene ye joto ne man so down wo ho se nyina ye bebo ye ho ban afri cold yi ho na am se magina nkura no ho no mo ache kakra me famra mpanimfo no eso said okan nkura de bia we allergic to BB ana BB sa na mpanimfo so de ete eno so sa na won se some rain so no unse asthma ebi mu wo asthma ne ade nto hyewa sa asthma in so mfutro no ne sa respiratory tract infection say cold no ni ade no etumi serve as a trigger and etumi ade a ekokọ peja ema omo attack no eba enti no samre was omo so ebomodin ebom ho ban yie omo inhaler ana ye nia ye de mo hospital so omo fan treat omo asthma no e was omo use no senia e was omo use no afi se bibia omomodin no mo so mo nko ayaresabia na ye nhwe ma omo esanse samre so attacks omo tumi nya pa na omo atumi abo omo ho ban okay yesre obi anti o Isaac Chumasi wa ha owo Israel na ohwe yen free oso we Ghana fo nyina Merry Christmas onyankopon hira o micron Ghana obomin anane se fia ya mihira mu no adwumadeni amo ye Italy eno wo David Techimensen se na ni je ne topic no ho pa yeda se mon share maye na wo mo a ente da ehunu ne ye ewonyi sani a wo so no wo nso nya ho echefa bi na yesi adafoforo mu a onso abasha no so se nyame ya adoma new year no yebeche yaba time no mo ade from 0 to 2 years ye no so ye wo kwan ye befa so a ye be ya achade no bia benya nte saade ye be di eje wa de o Ghana obi a ne benya 0 to 10 de so omodoso Smack Foundation enema no kakra wo ho sponsors na da romanti asanya biomu sa wo ho a ye de beba say ye di kan akoye bi wo Achimota Government Hospital ma me fa akonya iso na ye no mo ase papa akosua ne in charge di family so but o ma ya de papa Jamila any team no nyame hira o mu nyina ne director nyame hira o mo papa Smack Foundation ne live from 30 ye da mo ase pa nkwahia team no nyame ya dom a eno so ye be hwe ne live wa Adum TV na ya hwe Achimota oma ya de 0 maternal death ehu da wuro na na ye bo wo Adum 106.3 nyinsan ni awo no also ba bia nyemo a otumi wo fa no ho fa ne ba saa nti abatan so udi hihye mpanifo ka kire wo hospital wo problem akọ hospital wa kan ko fa kire no no maduru a obia benyinsen obia nso be wo afa no ho afa ne ba saa nkomo no ne ye pese ye te na bre bia ti so pese o ka ho dia e wo so afidie ne da ha kwasi ada nwumre bia 8 pm e wo Adum 106.3 nyinsen eni awo no age so wo wo afa ho afa wo ba enchi e be bia ye phone lines no na wonso de wo de opese wo tie wo question bia na wo de aba Dr. Hilda Boy wa ha obeboa ye na fei yayi ensem ahodo ano na obisamu afishia pabim medase na masamu akwaba enti sese no yenhwe abatan no sese ya hwe ye kwanye be fa so wo de asthma fo nso aba be hyemu bi enti yenhwe se de ye be crow ye ho obi etu kwan December ya kwanto enenamu ebi mu adikan ba o mese ebi mu beba ya ho fade nom ne ade nso te sei eye enkura ene awofo the same senya ubeyama mpanimfo ubebo ho ban generally say COVID protocols na yaka no and na America ka ho no say vaccine na yaka no amanfo na we say sisi ano ya doso na vaccine na immunization no ye yusu a eboye ho ban every yare anka ebetumi ekuyen ho enti obia emomodin enya ne vaccine no senia yaka no obi de obeka say your friend is almost omasuma nuro no say ye mewo na enkum ye nyina mfiri wiase de biente obonsam na waye de biente sa enti na wo say ye nyina ye de ya adwen eba na ye hwe na ye empania ne ye bo sa na ye na
childhood killer diseases na nti na nkola no se ye wo mo a omukọ ewo empanie nti enu abi enye adefoforo bia sa ye the same principle and I de wo ye mano empanie nti se unsuro se obaba kwakowo ne empanie sania omo awo for years na adenti na wo se COVID panier no ebo hu so much say we say wo de unwo bida. Okay. My phone lines no 0302216561 0302216562. Now once ultimate wadwen chireba ultimate o question bi eba bibi chire wadwen say yon common ye say common cold and say COVID and I didn't want Jimo no dog a church yen so da code no and afa COVID no emu. Enti no se wohunu bibi saa de a titru pa se wonte ade wonya tenkamma wontimi hwia ade se wei eda na enye de ana senti bi obi perfume pa hu se ano odin pa nyina wante de a eho saa no ene se de mada unya COVID ni bia besi abo ho ban ene akra no ni nyina dog ene ye de ho nkomo ene hamatan yi mo nso niema hodo a yenye na yemfa mo ye ho ban emfree code ene eho enkekan nti ya bia phone lines no Dr. Shine Akwa ya bia your phone lines ya da endpoint homeopathic clinic ase so ya sene Ayolab gripe water nkra dia ya mo mu bi nom tichu akra wonna susu anajo na fu ayiritan onyayo lab bi enomu a ono na ekure sanso na Gini Foods kama ya wo Gini rice wo ho ya wo Gini sunflower wo ho ya wo ne sardine wo ho ya wo ne mayonnaise nso wo ho ene ya wo ne milk wo ho it is self contained to unya Gini nnuane bi ana akro no Rojan Herbal Clinic nso ya do mase wo nura hodo so ba won sebuo wo problem ya wo ho aduro wonu mu ato wo ntumi ne de wo ho aduro se awo mu sciatica ne ho ne manyina no Rojan Herbal Clinic for ho omo ebeboa na afi ho ayodene enyumaku ya da roma no mbo ya chidom se yemfanyi sen ene awo dwumedie no emro ma yenko ahoma no eso but Prince Nana Kese Isaac nso hwe yen ewo Italy o si good program ye da se papa and David Tetmenson abase I have a question. When are we getting vaccine for malaria which is killing us more than COVID? Wait, I should say, doctor. Wait, I be a ministry decision. So, we be either ministry and I say Ghana Health Service. I'm sure so. I'm better one. That's any money na ya car and okay. Doc, catch me fire your first caller. Odo me mo ajodo obanyi sani awo so. Me da wa fa ho afa ho. Afishia panso. Afa enkomati inflation. Amen. Afisa sani nyina yete ase a ye wo nkwa. Amen. Me do fu be ni na free he. Me free time so I tell you party. Pacha fra say. Kwabena party. Kwabna kwachi yo bra kwabna yenti o. Me pacha o e ma no mo ma nkwala ni nse. Omo so me tia mo COVID pandemic. Omo breastfeed no ho. Okay. Yo. Eno ano no. Ana me tia atifu ni na. Yo. Mo oda se papa champacho ma dog yina ya wonjo to the point no odofo me ma wo ajodo ba nyinsan ni awo so Efianmo Afishia, good evening or so no yanso ye we show Afishia pa afisa sa ni nyina yete ase aye wonkwa amen na me dofo be ni Felix me kai guess SP ya da se yete wonka pa wo Facebook nso nyame nshraw enti me entio but your contribution kakwa okay mpesa me ka say ya san kwada no mo be shi from blockades regularly and also contribute to my code no cost sana my little girl mo guess SP why are there that say no also contribution tikoso they say third one na aba na say fourth if you na me too ba me catch why yo nyame nso nhwe so na emrant my why amen yada say yanyo ofofro nso ahoma no so do me mo adwodo banyi nsan ne awo so jo so ma mu nyina afi apa afisa se ne nyina yete ase aye wonkwa nyame hira papa samutie ye me das yo yentie we fa apia brobe pato yentie o yo me das
me krum awo ho pa ukrom ne papa Obo se enkwala Mesapia no prio yes ukrom ne he se yete wo shan ukrom me pribu anim ayo Asante Mampon area ampa ne ebe wo ho ampa yentie we mo se ya na no prio mo hinim awo no konimu a ena ma ebasa awo no ekomu an se efama pa okukwa ena ma awode wo enti yesre emata no omo nkada no obo ha ne ntimesi na waba no de atire ne ba wo mo to bronu wa na mfa vest enhye wo no pembia na kipo no warm ena beba no ho atono ena tore bisu a wo de ma huhuro ho a no waso fan so fan no akora wo da ho no ni koko de emane na ho fatare hye no pani mu no kura no safa no no hye afa bi kata koko na wanko mu yada se na hono dog beboa wo honso sa bia ka ho ba so mo hye vest ne de hono so aya de nyame hye papa pa ofofro ahoma no so odo memo adwodo banyi san ne awo so okay obi anya ma ye de yenko odo memo adwodo banyi san ne awo so hello me pa che mo adwodo banyi san ne awo so okay dog pacha womo a yenye omo yenye omo nsemi anu kakra okay naba ko kan se informa no fa okoko no so a na ma winya cold no not really like extremes of temperature say bia akolan award too much na nipa bia award too much eno no so nya but yen say bia informa na keke enti na wenya cold no enti yeah, can viruses once them say no so a major cause. Okay. And now for vaccination information now me was like obia or you pregnant obetimi awo obia o manufons obetimi awo. Okay, mama fa your next caller. Odo me mo ajodo obanyi sani awo so. Oba wa fa ma. Afishia panso. Afin kometo ye. Afisa sani nyina yete ase wa hoden. Amen. Me don't be ni na free he. Me free time a patient. Yo, yentie we. But I'm the disaster. And then I was minimum 6 months. Now, so hospital, I do yes, no BP. As a hospital, I don't know, I demand me far qua. I'll be no cost. Na Oko hospital way. General hospital. Now I'll report your mom. My reporting to my journal. Hey. Na wo ade na kire de na ade hu ye se kwosoro ana wa wo dwene ho. Papa. Sa wo dwene ho nti emfa nhye duro ni se nya adwuma because ade no wo de kono na wo ya de kro no aye kono se de e besa ba nti mfa nhye duro na wo gyae man de anyinsen ne BPD ene ne nkokora wo nti mesrew before dog be 24 mesrew nya duro no na nyame ya adom ochena sa kwa hospital na ko ka kire wo mo ai ne gya adwendwen no to bigu sabe ya ye baby ne beba no no ye fine mesrew pa why yidni nyina tugu na bonyo ma ho nto mesrew pa dog be 24 so ya nya ofofro so ahoma no so kafra na mama wagina fa cha me pa me do fo sa frame me biem 030221 6561 0302216562 Gladys 930 se otie yen wo ti nungwa yeda se papa David Techimenson e chia ne yere Harriet Alexandra Techimenson yeda se papa enti dogo bi anya mai enti okay blood pressure no now ka se ne BP no e wo hro na e wo hro ne mpo ne dro no wa fasa and so still a cholesterol BP no ana hypertension no idea in bebre especially Africa omowo na BP no idea se wunya e wo se edro no ofa no afebo kosi se ebia o doctor ankasa beka traw se memfa ana ebia bebia we na BP na edu na fe de eye enti jaifa nkofo bebre wo hono ma ye show mo ase BP edro no fa enche bia nyame asame yare Yesu ageme me call convention almost say prophet no hu ye me pato konkomo no e de ma me fo before from me ba so dog odo me mo official pad oba adom 106.3 nyin san ne awo so
Afenshapo. Afisa sani ye nyina yete ase a ye wa hoden na medofo beni. Because of Hana, na kase kusedu. E pa cho yenti. Uncle Mala Madata. Number Master Maybe. Sister, more captain for one. It was sit down one hospital corner, walker, we charge one nanso Ghana there, or there was it one. If there is no, you think no, his high sense as a more Chatana. Apparently it's theoretical now. That's a hospitals be or home paying for no quiet, you are Musca. The portrait what discuss so more station pool. I say more. So, you should have your Musca according to Omono, be or home and no be or why no be a na a buy and cover 9 Alberto. But say a charge or paying for the no. It be new horse, I just any a private. But I buy pan or cordia. This a be or moon be a bina. He be a prescribing man or qua bontiacoto. Many of Francois Humano saw them modular bunny sending a also. Hello? Made off for me more fishy apa. I think come up to you. After say, na yet, I see I won't qua one more day. Yamin shall papa pass the beer, which any sending a war, means your way of. We'll put down the pa, my idea. When you say, my that be a timupa, me free, one fear be. Oh, wow. That's be the master pa, my idea pa. I mean, I don't know who can want to show when you know, many a pandemic. And Kosianina, Monsieur Vidia, the master. When you say, my idea, Kosia Betty. That's a baby who say, Kosia winning a 7. They have found another caller. Or don't memoir fishy apa. Okay, let me say the line I drop you on. Or don't memoir fishy apa. Don't patch out yenti na BP dear no. I am no young can but in Tisania can say BP say a situation real. I was said drone sending a actual hospital say was so fun no. I was so bomarding now fun and yes sir a bekun nasa. But yin saying mun obi wo hɔ bi ana oni BP dada but yin saying ne bae no na BP ne nso bae bi ana oni asiche yare yin saying ne bae no na e bae empen pi no sɛ ɛyɛ saa ɛtɔ da bi a wo akola ne wi a enche bi a etumi kɔ ebi wo hɔ nso so a ɛka but edro na yɛ de ama na wo sɛ obomɔden na wo hwɛ mu na wo fa nea yɛ nso ne sɛ bi a obi pi no ɛwɔ shrunti na yɛ ma wo edro na yɛ de ma wo a ye wo dose bi a ye de be hyase nanso se ye hyase saa ye be monitor e bi a ye be ma date e bi a bra 1 week bra 2 weeks ana bibi na ya hwese BP no etesen asiche no etesen enti no saa monitoring na ye be ye no na be boy am ye hu se ye mfa edro no bi nka ho ana ne ye de ama no ye nte so enti no me mfa wa wo pe engina enka se bi a me mfa bio ana se asa. And yes, sir, in Sunshine, so I will hobby brave. Heart attack, money, then, yin saying and say, BP no was shy. It's me, man, Cofoni be cry, Eshrey and Colano, Omunia and Colano, pre-eclampsia, near eclampsia, near then Colani being to me, it's some BP now, I was sure. Okay, dog me and fair last caller, not any. Or don't me more fishy paddle, but yin saying I was so. Better for me, chair when you mail. Hello. Papa, ya chair when you marry. Yamo official panso. I think of it. Na, bibi abokodi. Actually. Wadana. Davi. Now she ain't nice usually. Oi. Ben. Ada wife adana. And I'm Granada. As a vim no kasa mem nyame ahwe so abedru nei na afi. Yentie we. Onye ready. Me emfa next caller. Odo me mo ajo. Pacha me jimuto. Mo official panso. Afin come to you as day na
amino nyamishra on so utie ye bribia nyamishra papa yentie we but that's a good but na me business e mo fana mo wi awo so ene so be the code na bro mana o mo wi awo mfuturo mu no but na sa wani tua sa ade no bete but na the business o say ye obi an e was na woni fie ande no kura nti no na wo se ne wo so kwan a obefa so obebo akura no ho ban no so ho ba doctor wa ha nti obetu fo nso obekere ode obeye because ensa ne nyina anyepe ti obi a na tetarazo house nti ande no kura ye ayedimu agura na abedru he ti dog betu fo ate amishra okay amen no pato yenni abaye question no mano say enu de no na waka no chances ni betimi akosro san say infutro no ne ade ne efia e won infutro nim no but you know baby a wo bia no obayi di honi say be ya ho no efin na ewo ho no enye tu ntin ebia me hu say menga say obepete so enhia na bi unze baby a wo bibika ebia wo de kete ebese baby a ma no wadi agrafa ho side na wadi agra na waria wo sa side ho no na we obekwadwom na waja ne be no adwomo no wonna musa akura na nsa etada bia ne ahomete rade na hwe ni paso etada bia ahomete dog yen komo ne de ba wieye ofutu etwato afi mu na eja wachia wadofo nso adofo de ne owo bi ba woduru ba bi na do so mu agina nti dog wa futu etwato na ye danyamia se waboa yen ama afi 2021 no eba no ewieye na yen na enim senia covid be ye ne senia lockdown ne den ni na aba bebe senko baby a yedu no sisi a yen na yenkwa ewo yensem protocols a ya ka ho asem no ye momodia na yenyina yenhwe na yenniso esanse yediso e de aboya ye ho ban empane nso a ya ka na vaccines na ya ka nso ye momodia na yenhwe na unya chance na wawo bi esanse se ye ne sa ye betumi abo yen ho eban afrisa yare hu na empempenso bi bedu a ebi a mask no kra ehun sen hia bio ye betumi akọ back to ye ndada mu abo ye mbra senia na ye bonansa na covid ne ba nti yenyina ye mbo ye hu ban na ye ndi so afia ye remu nsuso no yenyina ye mbo modern na ye prioritize ana ye ma ye nkwa hu ehia yen insurance wu abomodian na renew wu ni bia bomodian na konakoye insurance ni bi se be ya wo yare a ubetumi enya akukudro edi akọ ayaresabia akọje ayarehwe afei nyankopon boa ye nombo ye nyina ye hu ban but se wo nro bi so for yare bia bomodian na fa sa nro no say HIV nro say hepatitis nro say BP say siche yare ni nyina bomodian na fa ye nyina ye ginyame di say osayare ebo ye hu ban ni ade nanso so enro no nso ye nim say eye adwuma enti no ye momodian na ye mfa na ye nhwe ye hu senia esena efata ni adunia ni ache ahwe ye ma yada Dr. Hilda Boya se papa pa yada sponsors se papa paninsen ni awo ye sponsors nyankopon shramo endpoint homeopathic clinic yada na se papa pa nyankopon ya domo a na yete nkwamu a 2022 ye wogide ni arehemu se endpoint obakoso aso ya sene sanso na Gini Foods ya mamunyina afishia pa Gini jumayefo mumpenifo yada mo ase papa samonsomo so ya sene ye bompa ye safidanso mo sabe so ya sene biemu eno de mo bade a na hwom se ya deche ne ya de chiche ya guest no ne ade ti Gini nyankopon hyramo ayolab gribe water nso ya da mo ase papa nyame hyramo no nkoso anom nimde ne nyansa na momo aye nuru ebeboa ye ene ye mofra nyina nyame hyramo na Rojan Herbal Clinic nso last baby one day many agye no ho se sa fe kwa wie pa no obi abe ton ade
nyame nhyira wadwene mpa wonya ye wo ne wadwuma yefo nyina nyame nhyira mo mako yɛda mo ase yɛhwɛfo mo amutie wo radio mo share live on Facebook nyame nhyira obia YouTube nyina nyame nhyira mo nyina baako yenim mo ne yentimi mo obia dini enti baabi a wo bia wo hwɛ nyinsɛn ne awo sɛ wo share your links enim ne ade yɛda mo ase papa Pediatric Society of Ghana US Ghana Alumni Association GH Health Connect nyame nhyira mo papa the last time I joined them Pediatric Society of Ghana na you fine pa nyame nhyira mo nyina nurse for doctors midwives yɛne mo yɛ adwuma Dr. Hilda Boy ɛwɔ ha Betty Owusu ansa tell it to Rosette na Nana Kuya wo Pentecost Hospital o ma ono so de Nana Kuya nkroma be we fini din ono de ono otwitwa nkora no no mema no maye tinyame nhyira no Dr. Miami Dr. ba ko pemituche Dr. Benedict Afari nyame nhyira papa dog na hwan mo biem mo do so mo ba nyinsani awo so ma bene wa Chesa modos ye wana me mo ni di ma mo di afache mu nyina mo kan kolebufo Abigail nom ene yi what they say afam ni di na famani so what they say Gertrude ajekum wa ba nyame nhyira na ayi midwife Sally onso be fair mu aha me ma mi na me peni din what they say kwi afri ye nkroma nyame nhyira mo yɛda mo ase papa nyame nhyira mo Dr. Duboaten so yɛda ase nyame nhyira yɛn social media executives so yɛda mo ase papa je ko ne maya akai ena ne menu aba me de say o say promise ena promise abonwuma sa social media nyame nhyira promise yɛda ase Dr. Shani Akwa nyame nhyira papa sujani also montani nhyira ne ntumomu dani beje ho pa anti shine nyame nhyira wonya nware nso se banyi sani awo mu nsam a onim ni nyina anti Dr. Shine nyame nhyira mabna do wa mankwanso yeda na se wono so ye production wa kire ho pa wonya so mfa so bebre sa nyi sani awo anya mfie sei wafa sa mfie no so awo 3 nyame nhyira mabna yeda na se yeda yempanifo ase Abdullah Awudu yeda na se papa Joshua Tigo yeda na se yen COO Kenansa yeda obi ase me pani pa Katie nyame nhyira papa yeda ase yeda obi ase hwan na me mo ni din onyi sani awoso yeda mo ase pa mami akosua Owusu Asante ono so achimota government hospital ono so baso mame onso yeda ase yeda mo nyina se baako Cindy Oforiapia onso yeda ase ase disi en shede hu ne live bi asa Cindy abaso patono so aboa pa ne midwife fia major mama se wa ono so say UK burger onso be je mu gu pa nyame nhyira mo yeda mo ase Smart Foundation ene hwan no ndo waje ne fans wa highway ya chia no Dr. Felix Bewo yes Dr. Bewo se dase nyame nhyira mo nyina emre ti ya mo ntanya ho ma but omo boa ye ekire ho nyina mo send messages yeda omo ase ti se de maka ne Nyankopon ya adomo a ye say hia bia mo nyi sani awo so ye be selection no so be ya madness from 0 to be 1 year say 1 year ye 2 de bi mu 2 years nkura no manye ne nkura o ma bo mu nye ntempa mamenna me sponsors nso mo hwe ma smack yetimi ye first donation ye say be de to so me no ma se PZ Cousins me do ma se papa PZ de obi anim de o mo ye niema nkura no yema nyina omo na wo me do mo ase sanso Elin Mother Care momi yesro sabra biem beda nyinsani awoso na wadoya wo yema ye na do so dodo nyame nhyiraw ye da ase na Misha Enterprise wo mo ewo kanshi wone adepa pharmacy ne hwe ni mu nyame nhyiraw pa ma Mabel nyame nhyiraw ono ndi Mabel ne ba na di Mabel nyame nhyiraw special eyes nyankopon nhyiramo papa na fe bibi cosmetics medamo ase Amalina Children's Haven onso nyankopon ya adoma mo so ya sene nyame nhyiramo se ebo mo puno mo je ye nso am yatimi akoyi ado ye ti sei nyame nhyiramo Soft Care Ghana
nkura no to ho ya kono se nyame hira mo yesa ba mo nchen bie mu a ye wogidie ni arehemu se mo beboa ye na de bia ye de sede ahya wofo ne abatan no afuno mu ma nyame hira obia baako sa de pache ne ye won kwate ase a na wote adom 106.3 ya jingle bia dia na yesa ya seda ene ye de mamo ebe se hia Jim FM. Set from 9th January to the 6th February 2022.